Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje sicela kuwe-ke la ukuthi-ke uma uthi-ke usamusha kulona-ke ikhasi leli-ke noma-ke ukuthi-ke uyaqala ungena kulo-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase ungaphumi ucindezelanga-ke i-button u-subscribe nje ukubiza imali kumahhala lokhishini nesenti-ke elimnyama-ke kwenza ukwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ey'nhlanga njengoba ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke la ngilethele-ke udaba-ke lukababa uDlamini-ke oboshiwe-ke laphana-ke ngecala-ke le-rape-ke laphana-ke kuthiwa-ke wadlwengula-ke ingane-ke yakubo, kodwa-ke yena-ke uyaliphika-ke lolu daba uthi-ke akalenzanga-ke laphana-ke bese li-trend-a kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana-ke sekuze kwangena-ke namapedi-ke ngalo-ke lolu daba-ke leli ahlaziya-ke ngendlela-ke ahlaziya ngalo, kodwa-ke angifuni ukuningi ukuthi kuze ngabe nje ngidlala-ke ividiyo-ke yalo-ke ipedi uzwe ukuthi lithini-ke laphana-ke liyaveza nanokuthi-ke alikholwa-ke le nto-ke eshiwo-ke ingane-ke nomama walo-ke laphana-ke likholwa ukuthi uDlamini akalenzanga-ke leli cala, kodwa ngaloko ukusho isikhathi-ke uzodlala-ke ividiyo-ke laphana. Ngicela ukuba masizwele le vidiyo nama-comment section-ke fusha uvo lwakho ukuthi-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese wenza okulungile nje ungixhase-ke ucindezele-ke i-button u-subscribe njengamanje-ke nawe-ke le vidiyo-ke le awuyithokozele. So he ke check ka mara di-comment ho na le video e nngwe ne ke editse ya Mkhalabola wa ko Tronkong o ba reng ke Dlamini wa bona, because ka bona bjanong go commenta batho ba bae. Go na le mongwe ebilane o tsena mola a re searcha taba ya Gugu what daughters Dlamini what mo a confessang gore Mkhalabola o mo rapile ka nnete. Go ka utlwella story sa ngwanola if wa utlwella o na le tsebe ya semoya o tlo utlwa gore story sela ba se formile. There's no way ngwanola ka 9 years a ka gopolang gore maloma ha ena tsena kereke feng a tloela kereke feng a ya kae a tloela kae a ya kae. And then the other thing mola he we check o se sala morao ha hona mo se le ba etsa di-DNA test he we sala morao ka mkhonna ke utlwang ka teng wa ntlhalanyarebe. And then ho dumellwa bjang hore ngwana a roba le malome magogo a le teng le Mkhalabe ba le teng. So ka lebella family e tlhantse sa rate malome a bona, e tlhaisa rate dimane o ba reng ke Dlamini wa ntlhalanyarebe. So le government e ka ba le seabe ya convince these people hore ba confess ka mkho daikenta confess ka teng, because issue e ke issue ngwe tele hape o itse hore government e tlo loser zake baya. So dikente hona le ka mkho tsenteng demons ba isala morao family e khono confessa hore dimane a sa wina case. Nna ke re ke sa ema le lefoko la re diamond a ke tshepa re ipile ngwanola a ke nyoko lefura mara tsatsile le nyona re tlo utlwa.